2017 HSLC asat nang thek Karbing long pen phan thongke rai sira troxike rai hini anvel manja hidim teron arong hemrit kana ho ka tuma phan manja pen rat cycle bang atum pen kerap kapajurpo Keroni Jenka Center Pen HSLC asat langalo Garima Chetri 93.33% on kilo Kardom nili Karbi berta thanmang thari chesong teron non bertang ton pen arjik tha Assam High School Living Certificate 2017 asat lang thek Karbing long along pen aninkan wangsi arum nang khera sonsi klangpon Karbing long arlu kadoga we long thong kepra isian HSLC asat lang ketoka center along pen kadoga we bang 15,554 au sumaratum HSLC asalang kitok dun angbong pen first division along pen 1,254 second division along pen 2,355 la pen third division along pen 1,325 kadoga we pen bang 4,933 asadlang kitok atum sadlang kitok chepo ondunsi Karbieng long ang kangpi along pen phan 31.72% on Chepalong Dunlo, Lake Karbieng long quality education ang taxi nang kiklanglo. Halapu Karbi ang long arlo along kido lo Charlie asong atum methang asai kacheklem kepang reng. Lapenan parta Karbi ang long arlo lo than bang atumapan Assam Sarkar pen BLO NRC pen danglo kaprek Sarkar asai kepatang arera joksi pini arni Karbi ang long arlo lapuan ka Charlie kepapi dunang kok lo puta ke ongdung than bang atum pen cut news channel apherang ke along nang pachini dun lason si halapu private school ahin pen Baden Memorial English High School along pen pining HSLC asat lang ki tong dun kadogawe bang thong kepra ke thom an pen distinction inut star ke long bang pli first division bang kora isi lapen second division ke long dun bang troxi atum chepa undun si bangso Baden Memorial English High School pen Pan Parui si Chipa Undun Piningkan Karbiang long along pen kacharli ki una phai arum nang ke suntuk abang ke high school kacharli aru somara tumapan mobile phone ke pipenta penang an kacharli ahin katikuk thedung pusi BMEHS a principal Lily Teran pipen ning Japon high school hando tifulang ben ki result ke mela na kasi ako peneng abang ke nang letu masang taxi third division ata ave 10% no la pen star mark lo distinction ke long to mother so time na mane kyong dung school tum copy posi chingchu pon to de asawang ke itung Karbiang lo la kai ke mai kam ki do vera isi fego ako student tum phan la high school la ha le tang lo te mobile internet Facebook la ha pen da thum sang o apo se kachari apol ve de ji he da do masih ke pota lapan je jalan mentegyo de lo smartphone tuition nampo mobile pidun ko yo la hai pen ako nang lerok ta hai do mobile pen la hai pen ajo su jalan pakak ke de ko la kui ko an ke disturb long ko la tum lo chari lapan mane interest ba lapan serious ne de ko so pen ajo so si pulang panglo te la so bang ke ni tum Karbiang long effect science and technology ajo ne long ang kang pi long bang ke 31.42% non vet ke pas un peneng ta Assam kang an pen bang ke ilitum district lo ke pa pitun nailo ke pas apai aso putai nang li ko pisi ponjing puelo je ilitum ke non ke Karbiang long ke ka do we parents ba teachers ba ka do we citizen tumta ilitum jerok tok nang po non ke athe ilitum loga charli penang si long ri jeja long je me thang ke de jeja un je apor la loga chale bang itu kachirung bang ba importance pipe de kaprek anathu sil to importance beyond janeba entertainment kilun ke kan meeting la hai abang kapang e kaparlak la hai na thubang si number 1 pirong tangka posa na thu si angke number 2 bang si education na thu hikha bibhag loga chale osma lo chale na thu secondary pirong la so posi o somatum ta lapuan mane interest pithe de lo
ape potum talaan buji jedelo ako science technology disseven samu pen nilipulo la mobile internet Facebook pen jo smartphone ke yo interest do po amasilu chali na thu latum disseven po memory na thu ta kom lo aso joine si itum karbiang long pini anta bang sonthot mesen result kori aru dipu mesen result ko so bang akhang se karbi tu ke kali apola so bang elitum chiri do nang ponon ki Aruni phai thongkep arni nerlusuni tomon arve ke jang kachimit mediat lapen tomon ke the parpi ga jok lumbajong constituency ang kang manja hedim teron arong along hemrit kirwa berta kelong pen manja ang kang kedo bang potrok abang po tumpen rada tumapan kisung ke boy kerap ke pajir jianing ke hanga tumpen kerap ke pajir asai ke pidam pusi berta nangle Kedamtang aruni phai koresir kep arni aning ve pen tomon arve ke jang kachimit mediat lapen aruni phai thongkep arni sitami tomon arve ke jang piga jok karbi anglong dipurang supi pendanglok pinang ana demalong kachilenga tuwarpi hey huyalong thengpi arong kipur lapen thengpi thengprang aro ke bopen motor kachilenga katora abirta pinang ana demalong pen nangle dipurang supi pen kilometer kretrok si susi lumbajong constituency ang kang Manjai hidim teron arong along tumon kithe parpik penajok pinangan hemrit kanahok duponlo lapen don thom I hem ke kiru labajok kedo ke thakathai anta avidetlo bang so birta kilong pen manja dikoi terang amekar SGB sinot terang sarthi ingti monotsra hojaisa pen chenglok bang trok abang photum chelang pen kirap ke pi pajar dam pusi birtallo West Karbi District Heroni Don Bosco High School along pen High School Living Certificate asadang along Garima Chetri 93.33% kelong berta katnya senala perang ke Heroni pen berta nang pale Heroni Don Bosco High School along kadoga we bang plike ba candidate tum HSLC asadlang pidun lapen bang plike bang bong pen kadoga we tat sadlang along undun lap distinction bang po start bang troxy First Division Bank Craner Cap, Second Division Bank Cap, Lapen Keroni Jengka, Center Pen, Garima Chetri Henlo, 93.33% and Kilong Dun Pusi, Birta Ribdun Long. তুমি বিশেষকে ৰাতিৰ সময়ত সময় দিছিলা নে ৰাতি নতে মই দিনত ৰাতি নহয় মানে ৰাতি নহয় কিমান ঘণ্টাকে পঢ়িছিলা মই প্ৰথমতে 5-6 আৱাৰ্ছ তাৰপিছত টেষ্টৰ পিছত 11-12 আৱাৰ্ছ আৰু টিউচন তেনেকৈ তুমি কৰিছিলা টিউচন কৰিছিলোঁ তুমি এতিয়া ডিষ্টিংশ্যন পোৱাৰ পিছত কিমান সুখী কি কৰিব বিচাৰা অনাগত দিনত মই মানে এতিয়া কি পঢ়িবা তুমি মই সায়েন্স পঢ়িবা Normalom so pora pandihin na parman berta mo ington panik sene Don Bosco Junior College, Tifu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017.
পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010 90945. Dihinamo Pipotot Birta Lomangtulo. Assam State BJP Amaipu Ranjit Das, MLA Dr. Numal Mumin Lapen Arisang Hotum upon Arutong Kebarni, Deopania Long Sakevia Chokomaratum, Rankadun Chekpusi, Ladak Bogajan Penilitum Aperanke Birta Lang Pale. Bogajan Subdivision Alongta Karbing Longton Mas Council Kilik Amongvi Prek Bomlo. Kilik Kachipai Jiapan Songatum Dodesang Seaporahut Arutong Kebarni Assam State BJP Amaipu Ranjit Das MLA Numal Mumin Lapen Arisang Hotum Deopani Constituency Long Pali Damlo আমাৰ যদি বিজেপি পৰা বিভাজন হক দেৱনী হক প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী লৈ পেলাই গঠিত নহয় জানো স্যাৰ এতিয়াও স্কোপ আপোনালোকৰ আছে আপোনালোকৰ নমিনেটেড Alang nitum vote ke hang damjia phan ronganat tangno ponlo bonta number nadi T state adivasi aradatum cheka pumpen towar karangkha penajok Assam State BJP Maipu lapen arisang ho tum towar e bengpen chewang nang rublu pusi birta long Bokolealong aruni paitong kebra siar ni keton kelang atum swift akar pen inuna pan ingnang pon kang nang check abang po apan bokolealong keton kelang atum karju patertok bomlang Karbi Anglong along gari kachong hualam non ke lamso sonsi mandedlo bokolealong aruni paitong kebra siar ni keton kelang atum ihum swift agari apan kangdun pen karju hor padopon
Arjuhor Dedapi, Siliguri pen Manipura Natke Pon Boma Garike, Kanghua Gari Pusi, Keton Kelangatum, Apialo, Patini Ponlo. Siliguri pen, Garika Chonghua Bang Puamen, Rapik, Udit, Manipura Sorpusi, Keton Kelangatum pen Peranke Tumapan Pachini, Kineplong Siva Garia number Lake, HR 26 CX7164 Pusi, Pachini Pon. ये क्या है गाड़ी कौन मॉडल का है? ये मॉडल 2006। क्या नाम है गाड़ी का? स्विफ्ट है सर। कहाँ से लिया? हम सिलीगुड़ी से लेके आए। कहाँ लेने का काम? सिलीगुड़ी से मणिपुर ले जाने। मणिपुर। ये किसने दिया? हमारा एक मणिपुरी दोस्त है और एक उधर का आदमी है। हाँ। दोनों ने दिया। दोनों दे वो चोरी करके दे दिए आपको? वो तो सारा हमको मालूम नहीं है। आपको कितना मिलेगा पैसा? पैसा के लिए तो बात नहीं की है सर। हम वो बोला पैसा नहीं देने से ऐसे ले आएगा क्या? आप घर जा रहे तो लेके चले जाओ, हम थोड़ा खर्चा पानी दे देंगे, ये बोला है सर। तुम्हारा नाम क्या है? रफीजुद्दीन। रफीजुद्दीन। घर कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में ना? Pinia Berta Bang Kelapan Sikang Tonik Lo, Lai Bom Thakat News Channel, Dumit Hagme, Kurantu.